Ona dakisi le bore pige tu sai. Danger. Umuryango w'abibumbye ukwiriye kureba aba bantu ijisho ryoroshye kugira ngo bafashe ryahumuye abakongomani rero nabo bari barabuze uburenganzira bwabo ndabona igihugu cyabo cyahumuye. Nagiye muri DRC cyangwa se muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndi ku kibuga cy'indege abasore barimo gukora akana, abasore bari 23 nabitewe nuko mu by'ukuri navuze iteka ko ngewe ndi umuntu ukunda umuntu uharanira uburenganzira bwe, ushyigikira umuntu uharanira uburenganzira bwe. Aba ni abakongomani bari barakandamijwe igihe kirekire, imyaka irenga 20 bose barabizi. Natangiye ngira ngo imyaka 3 irashize, bimwe mu bantu babavuganiraga mvuga ko leta cyangwa se leta zose zo ku isi cyane no UN cyangwa se United Nations, umuryango w'abibumbye ukwiriye kureba aba bantu ijisho ryoroshye kugira ngo babafashe bashobore kubona uburenganzira bwabo. Nanjye nka activist n'ijwi rya rubanda nk'umuntu uvuga cyane mvugira abababaye, byakomeje gusuzugurwa n'imiryango mpuzamahanga, ariko noneho abana bagezeho bifatira umwanzuro, abasore bifatira umwanzuro bashaka uburenganzira bwabo, abakongomani mu gihugu cyabo. Kubona rero umuntu uteka w'umugabo uharanira kwibeshaho, byabaye ngombwa ko nambuka kugira ngo mprovinge koko bamaze kugera muri uyu mujyi wa Goma, kandi koko ikibuga cy'indege bagifunze. Nanjye niho ndi naciye naciye mu buryo nakoresheje bwanjye bwa tekinike, nta muntu wamenye, nambukiye umupaka wa Gatumba, ubwo ni umupaka wa Nimbibi Uburundi na Kongo. Ni uburyo nakoresheje bwanjye, ntabwo bw'amayiri yanjye gikomando cyangwa se gisuma manager, ntabwo ari ngombwa ngo mvuge uko byagenze. Ngira ngo amasasu murayumva inyuma yanjye, mu masasu ngira ngo murayumva ko bikomeye, ariko abantu bacanganyikiwe, umujyi wa Isitaka kabisa. Abana barashaka gucyura ababyeyi babo, igihe kirageze ko kandi Hapana pigia nyuma. Hapana pigia nyuma. Hapana ogopa wewe, unapigia nyuma. Mkwe pose tu, force tu. Force tu. Ya wapi? Adui. Wewe Rashidi wewe. Wewe mataka. Msivu asema kumbangu mbona mabri pale. Mtu wewe kuradi. Uko abuduki bila nani? 9 or 10. Thank you. Okay, thank you. Keep warm. Bye bye. 9 of. Sur place, kisi banaingia, adui inaingia. Show hapa direct. Le banaingia hapa. Bayomba. Félicitations vraiment. Merci. Oui, tunaisha mwaiko sasa. Wende pale cheze nao, wende mcha.
iko libere kabisa. Tangia leo tunasikia furaha sana kabisa. Karibu hapa ni SSK. SSK Mpunga. SSK. Bayomba Masisi.